next one additive inverse the main additive inverse lang to zamzam khari yang chi negative is zamzam additive inverse lang to negative is penetration negative 2 gi additive inverse di kharcha na 2 khora rang chag is din si chi bo ji 2 gi negative la nei to additive inverse la nei kharcha na 2 additive inverse di negative 2 din na si number khari nei korang gi ta positive sign in a negative sign here. Negative sign in a positive sign here. Number penetration 1/3 large in a 1/3 gi additive inverse dikha chulana negative 1/3. Fraction number example 2/3 लिया 2/3 gi additive inverse dikha chulana negative 2/3 here. Negative 2/3 gi additive inverse dikha chulana 2/3 here. Additive inverse la nei re negative la nei re. 당아주디 나로 노트 인지미지지만 the main 당아주디 계속 튀어나는데 올리시 additive identity for rational number additive identity खर्चलने rational number का तुला 0 चगरेला खजिन 0 छागोलाने पेनाजेशन दे दे 2 plus दिखारे साइन करे positive negative तेरे नी 2 positive negative चरे नी ना 0 रा so that means खर्चलना additive identity rational number का खाली 0 चल रही है so जी क्या दे ले 2/3 positive bracket negative 2/3 so that means जो खर्च चला ना positive negative रा 2/3 0 इन बरा so that means additive identity rational number का खाली ना 0 रही है दिन सी क्या multiplicative inverse ता जो मिंग शेंबा ची खर लग ना multiplicative inverse ला मिंग शेंबा ची खर लग ना जो reciprocal लग रही है पेना चना example rational number 2/3 लिया 2/3 लेंगा छिना 2/3 की reciprocal दिखर चलना 3/2 चले तिनसी जी को क्या additive multiplicative inverse खा चलना अनि 2/3 की multiplicative inverse खा चलना 3/2 चले समझम थिवा आज reciprocal सबला multiplicative inverse ये लगता और दिमाग मदरांग जो अनि दिनसी को क्या multiplicative inverse or you can say it as reciprocal of 1/2 the kharchalana 2/1 which we can say or call it as kharlana the multiplicative inverse la so kharilon reciprocal ilo raise la reciprocal the penage na so rational number 2/3 lenga china 2/3 digi ngonsola 2/3 di reciprocal दिखर छेला ना 3/2 छेला 2/3 की reciprocal दिखा छेला 3/2 चिकवा चिक्यांग जो तो rational number शेंबा जिलेंगा चना 1/2 की reciprocal खर छेला ना 2/1 छेलिस 2/1 थिने रे 2 थिने निगे थंदा चिकपरा सो जमजम थियो इति थिसिर दया 2 की reciprocal खर ना 1/2 3/2 की reciprocal खर ना 2/3 reciprocal लने रे खरे ngarang cho multiplicative inverse la nei du khari la nei du to dina ji pa ching reciprocal of negative 4/5 khar la na ani ulta chagra 4/5 di negative 4/5 di ulta chana hajare macha di bucha di macha du kala hajara na ani negative 5/4 negative sign chi gyo chin di khyo mar wala thine re kam thine khyo mar sign di kimal thine ya ra so ani negative 4/5 di reciprocal di hajara na negative 5/4 chagris next दिल दिको reciprocal of negative 1 दिखर चल ना खोला negative 1 रंगे चल रही है negative 1 न चिबो क्या दिन reciprocal of 1 दिखा चल ना 1 रंगे चल रही है हाउ से दिस आल्सो नोट्स ना साइड ला टीचर ने दिको रंग reciprocal of 1 की बे खा चल ना रंगे 1 चल रही है or you can say it as multiplicative inverse of 1 is also 1 खोला 1 itself the next reciprocal of 3/5 multiplied by negative 1 दिखरी छगरेला ना ती माचा दा माचा multiply ता माचा दिलखा negative 1/1 योरा माचा दा माचा multiply ता 5 multiplied by 1 ang number thi min da ina number yesha rang jo khari na 1 योरा so 5 multiplied by 1 दिखा छगरे 5 छगरे 3 multiplied by negative 1 दिखा छगला ना negative 3 so negative 3/5 दिगी reciprocal or you can say it as multiplicative inverse दिखा छगला ना negative 5/3 छगला negative 5/3 दी छगला तो दिल दिगोला जो मेन दिन ang जमजम के जे थियो छि क्या दी इलेसी दे दो जमजम थियो 0 has 0 reciprocal yore mare na true and false na yo mare ru la na khaje true ra kisi yo re ru la na false chira 0 la reciprocal di khati ne li mare eslar go se
ani the next khajena multiplicative identity for rational number ki multiplicative identity dikha jela multiplicative identity dikha na 1 raised rational number is khajena 2 upon 3 the 2 upon 3 ki reciprocal di 3 upon 2 chora korani khare 3 the 3 di kat tangara 3 2 3 is 6 3 2 is 6 multiply numerator multiply ta 2 multiply by 3 khare 6 3 multiply by 2 khare 6 dila diwala khajera 6 upon 6 and cut down the simplest form is 1 lira so that means also multiplicative identity for rational number dikha jela na 1 place ko to say the next thing also khajela na next thing also gi rational numbers next topic rata topic next se ani notes shiwadi page shiwadi ra rational number on numbers on number line kablo rational number khandis tyo me thang shu khandi thun na ju mean khisi ni lenga 2 upon 8 inga china ju mean khar tawla thang ni machal khad 8 do 8 dikhare chilo 8 di divide se le lo yunga divide tang and 2 di numerator di nanglo la sha 2 di nanglo sha du gala so divide tang 2 haje sa 8 jumara 2 di 0 di mara nge sha and 0 t and 0 ki sa chal del nga jung kang la khati re point here so dus chini divide tang remainder khala hala na 20 hala 20 equal thande tanga yara 8 to 16 la so last remainder dikha chala na 20 ni 16 minus tang na khare 4 chira so the gang dil khala sa jo question dil khala hala 0.2 da dile do 0.2 le digola 0.2 di ngaju gi khari para li 0.2 means 0 the 1 gi para li ra so 0 the 1 para li di ngaju number line thi ka bela 0 ni chik para li the number line khani number line khaju kopsha khaju gyau no 100 ta macha khaju do ye do kopsha ge ge chik ni sum shi nga tu din ge dus ko shi ge the 0 le digola 0 upon 8 and 0 inshara so and 0 upon 8 1 upon 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 upon 8 macha sama 8 8 8 chai bara 8 upon 8 means 8 the simplest form na suna hajar 1 chara so 1 dila do gansu main khar chere 2 upon 8 dil ta gya 2 upon 8 ta gya dos chinte positive rational number da ta khis negative rational number inga china ya rational number le your the positive rational number lana example china 2 upon 8 chasa negative rational number lana negative 7 upon 4 rational number la negative sign lega china ngaju di negative sign inga china ngaju khati na 0 gi left side la lir aju positive rational number inga china khati na 0 gi right side la lir odi samna tang gorda ta de negative 7 upon 4 la da 4 di de chibu chi kya 4 gi gu ta ngaju 4 di gu ra idu gola na 7 gi divide tang du kala khajure 4 1s are 4 so remainder khajana 3 lagra digala point ge dugala del 0 tira so 30 la this and 7 4 so 28 so remainder khare 2 lagra di joy marte mean hangma di khara di joy ma ju mean del there 1.7 less so that means it lies between 1 and 2 1 the 2 gi para le orator so tang 1 the 2 le digala 0 ta 0 ra 0 thangshi li ra the next 1 li ra the next khare 2 li ra yine also na khari kal khari ta der sign negative gora negative ina khatti na 0 gi left side li la sa so that means 0 ra 0 upon 4 chegra and next khare negative 1 upon 4 negative 2 upon 4 negative 3 upon 4 negative 4 upon 4 negative 4 upon 4 the simplest form na so ga china ju khara la na simplest form is negative 1 chira so negative 1 negative 4 upon 4 are negative 4 negative 5 negative 6 negative 7 negative 8 so negative 8 upon 4 khajin the meaning of macha dikhar 4 wal do the 4 koshi takta get the 1 2 3 4 chibuji kya delenge last 0 ni 1 parara negative 1 parara 1 2 3 4 takta koshi kya so ngaju che ngaju thanda khari ge che la na mean ta dikhar negative 7 upon 4 dus chin ta kya ko chi seran so last topic दिखा rational number chapter की last topic दिखा लेना rational number between two rational number की पारा ला rational number खंडे से वो में बिना जिसना negative rational number दा rational number 3 negative 3 upon 10 दा negative 7 upon 10 की पारा ला rational number खर कर दो लाश दा तेरे नहीं की पारा नहीं अरे नेगेटिव खाती है तो नेगेटिव साइन इन नंबर खगस की छो एंड दिगस की छे रा वो चिंती रहती गोला जो साइन ग्रेटर साइन दिखावा तागेर लेना नंबर 6 डिसाइड तागेर बिकॉज इट्स अ ग्रेटर नंबर सो negative 3 upon 10
니 지니 같이는 마차 집부지 그냥 쉬어 negative upon 10 just negative 4 upon 10 negative 5 upon 10 negative 6 upon 10 negative 7 upon 10 di para gi thi la kesi di para la nga zu 2 kang ni che la ga chana nga zu negative 4 upon 10 da negative 5 upon 10 thi ne do re negative 5 upon 10 da negative 6 upon 10 thi ne do 3 la na da ra negative 4 upon 10 5 upon 10 6 upon 10 dosto. Okay, next question, Casey. Example question. Casey, if you want to rule in the right any four rational number between negative 2 and 0. The danger to Mongol chances surrender. Some to leave that. Casey, in the rule China rational number the negative 2 down, negative 2 down 0 gi para gi rational number the tilana. As confused chair mare, confused much and the culture on Tangbong meaning also could focus on 2D. Negative 2 can be written as negative 2 upon 1. Isn't it Remare? So the Kajelena only get this daughters ya. Rounds this Jopo do something around this post cheese in any and rewind cheese in yellow video in the house. Means so rounds go to the door. Ani no sting it and the gelate or the she gets a negative 2 upon 1 the negative 2 upon 1 dilang also thanda dilang macha the bucha nila also tual up it there del 4 rather 4 se laga china kissing also 5 negative macha la 5 bucha la 5 ki multiply ta na also del khajiran di para gi also kanga gorang nga ra kha ko chur nga da shi din ra kha ko chur kisi 5 gi tang na tang also o shi ni 10 gi tang macha the bucha ni ge 10 ta macha bucha ni ge 10 gi tang ti gola 2 lagi khari gi tang la na 2 di negative 2 upon khare negative 2 upon 1 dile gave 10 gitang re 0 upon 1 lay 10 di gitang chigo jigan dile digola 2 multiply by 10 khare negative 20 upon 1 multiply by 10 dikha jela na 10 chera so 0 multiply by 10 dikhare 0 1 multiply by 10 di 10 so 0 upon 10 da negative 20 upon 10 gi para la number khar kar li lana number khar kar li lana pin 0 upon 10 ni negative 20 upon 10 की पारा number तो तीन सामने number negative 0 ने काचे negative 1 upon 10 negative 2 upon 10 negative 3 upon 10 negative 4 upon 10 negative 5 upon 10 negative 6 dos chintu re and last खाओ पर तो 10 ना also negative खरे 20 upon 10 पर तो 10 negative 20 upon 10 तो दिने also लो rational number पे मुझे तो सांगमा नालो ने also लो खा थियोल खर गोला तो थियोल तौर थियोल खर शीला तो rational number sheet शीला तो rational number sheet ही ना आराम से तीनों नालो ने rational number 1 2 3 rational number शीला दी गोला number ठीक दी ताकि शनी दो so शीला दी गोला शीला ताकि तो चीन शी चल the next थियो rational number nga thi la do between negative 5 upon 6 and 5 upon 8 the di la di gol thamungi la ma number di ma shi rational number di ma shi negative 5 upon 6 negative 5 upon 6 ta negative 5 upon 6 ta 5 upon 8 di ma shi positive rational number ta negative rational number di ma shi di je la ngazo kha chela na equal to negative 5 upon 6 di ma rang ge shi 5 upon 6 ladi gola ngazo macha jikpo seura 6 macha khado 6 ta 8 da 6 ta 8 ladi gola ngazo samno dang 6 8 sa gazure 40 6 8 sa gazure 48 pheji dang ne ro yin number che ro da so shema samno dang 6 4 sa 24 8 3 sa 24 number di chine ya ga yesa ra pheji number pheji di pheji che dang na ya ga yora so that means ngazo khari pheji chi lan numerator la 4 gi multiply ta na denominator le 4 denominator 4 ta numerator le 4 ta so negative 5 multiplied by 4 दिखा चल negative 20 6 multiplied by 4 दी 24 चल रही वो से that means the next correct 5 upon 8 लदी गोला ngazo 5 upon 8 दी ngazo खाचे लना 5 upon 8 ली चिको चिक्यां माचा ताना माचा multiply ताना बुचा ले 3 के multiply ता माचा तनी क्या so 5 multiplied by 3 15 8 multiplied by 3 24 so ngazul rational number khache nga che between number khada gala negative 5 upon 6 nang 5 upon 8 ki para ta dil di gona ngazul number khache number pe mangbo idu dot dus chini sha shane du words pension 15 upon 24 15 upon 24 le chung haje 14 upon 24 13 upon 24 12 upon 24 dus t and 1 upon 24 0 upon 24 means 0 ngazul 0 chini sha ne du wora so that means
Dile number 2 ha negative 1 upon 24, negative 2 upon 24, negative 3 upon 24, 4 upon 24, and negative 5 upon 24, those negative 9 upon 24. Mahu be already para pe ungo sham in the ocean. Those dot means up to so on. Negative 18 upon 24, negative 19 upon 24, negative 20 upon 24. Meaning of the two now look hard. Ration of negative 20, negative 20. Upon 24 ne 15 upon 24 ki para ginga ta ke door delta ke 9 upon 24 8 upon 24 7 upon 24 6 upon 24 5 upon 24 zongal ta ke ta ha re an chapter 2 dus chin zore